Чуваш нацконгрессын культура комитетин аваллыга упраза малашлыга нинзе ужу влавзим проектчебе конгресс хастарзим елчик районче түскелеши треш. Нума енле кану культура герменче хназыне шужин фольклор ушкине тада ялхалыхе шигурдварба, юрдажба, ошпиленге цилчеш. Оштагына житмерим муребрешак палырны проектпа. Мургаш, Сандерварри, Уладыр, тада өте район зенеде. Проектын тептелеве, авалке елайырге зене упраза хвараси. Возене малала адаландараси, паллак шагише, мал шугышлы, шамрык сене ябыштараси. Түскелет ялнешитсесі мен күрдімір хайбер. Пейде хотлы жағында тузалартны візен кермен жүртне, жағында батты зембе ял ишпа бірле, шамрык сен бүриде пейде савындаржы. Елчик ялдырыхин пушлыхи Алина Смирнова, киліне хыназыне Анна Тричварсын батнешітне атпасаламлары. Кескень хызене шехилебе балаштарчы. Ченка культура комитетин ердюжи Вера Архипова, елчиксіне авалыға упраса малашлыға нинзе ужу вулавызем, проект шинжен кала сабачы. Волмалли бұрнышлан забыныне уж сабачы. Культура герменин ердюжи Алина Ермолаева, Шубашкадан киліне хақлығына зімпе балаштарчы. Түскелде виші жылға аллашыне хотлы культура гермени хутаяны. Шанбада кунда тәрлі елайырге уявызем чашчаза хеттеші. Нумайық пулмас Тударстан Рипова районен жираккасын уяв фольклор ушкыне хынара пулны. Тата Шубашка райончи тели халы фольклор ансамбльде келсе хызин пултарлыхи безавындарны. Национальный конгресс ердушизине пиди пызыктав замаги калашын. Шамбек елайыргезине манзагайма паманы небе. Малалада шамбек халы хвали лайх эшсем тузабу мала булдар зири. Чуваши спикин тавадивишли верентикене, Ченка вереню комитетин председателя Геронтий Никифоров, шулдал к шавраменже кундором елы ергежинжен теплен палаштарчы. Шагуеге ларма пушана астывадыр боль. Ларма кересен кимада да келе бону боль, пимада да келе браш. Анне баки баранза узе алыштыватчыш. Чувасын палы поэдия Раис Сарби хойын софизине жандарчы. Ялхалхне совыш раз осталға уж сапачы. Елчикре журалзаюсне палы алышыз Дезинаида Воронова хой сталаны сен куравне ергелері. Остал урок не дейірттерчі. Ченка культура комитетин председателин Шумин Надежда Васильева хореограф шужен фольклор ансамбльне жүргензіне тажы хусканов зіне верентре. Түскезем хускану вартылын хезіне хаваспах аллайме бұлдарчыш. Юрлама кумлагана часымбе Людмила Кенер-Юрыш, композитор, осталы уроги земеттерче. Шеверкизем чуваш юризине шымылынах, ховард шрандар махынахрыш. Шак проект аваллыға упраза малашлыға нензе жон пызыгыш сенжен бірейдеме бұлат чуваш халықра. Мен жындесесін паяны бір хамравали мен жүхлея бала білдімір. Шу пирін ялда фольклор ушканы бұр. Шу жым ятласкер бұл сағырды ғыржулынды тырышса әшлет. Клуб пулман жүхне деузім пиді тырышса әшлетіні скерзім. Халі тадақ бартланса қайза әшлеші. Вот пире баянды гон ташлама, шынәлі урухла юрлама варентрыш. Совызене білін тынатсызембек аламашқын варентрыш. Конгресс пайдаждыне түскелді шужен фольклорушканен пулдарлыхенчи, шеварне юрри, монгуну явендерге тата түскел ялин ни сарымар, ни бурамар, теп юрри ханазен чудне уйрамақ пырзадивре. Аслы жіндері жүтмел білік шулдылдарының халаланы воршы жарыны инсценировкана түскелзем уйрамақ пулдарулы қадірлене. Ченка хастар зембе уява бұғынны ялғалыхе кусенкана хумғанза, тада кушулгыларза ошағы біреш. Ялжынызем шак чывашлық сеніне ларық шабрынма бұқырыш тезе қалашын. Шақна шербетіне боласы мақыран жылашке шулзенде, тәрлі культуры жүрдізінде әшеген ансамбльзен берге. Вырызқасында шаныш халық фольклор ушканы, шәне бавары илем халық фольклор ансамблі, лаштай бары тебет фольклор ушканы, шабытырақ қаларымырында түскелде шужым ансамбльде.
Шандалык шүгүнне негайсын хеле озатса ожугунзене кетсейлмели шыварни уявы житре. Түскезе мына вырынды елана шудайзе тыплен хадерленне. Вазем шыварни ерніне еттерзе пурныш сыбынза будырчы. Вылық-чырлық ешлер жедірчідезе уява ялурами туса. Терле елазымбе хевелемай кадачи жупса хеле озатрыш. Шак ела ергезене бір тытса бұрастылебе шағында бір-бірін батне реде жүрезе паян разум сенчем гине де келдімір. Али ибе ярзабадым чарык семжине комагаяшки. Варада буракунда, шамракта бур келема, чебиде шухланма. Келема, чебиде шухланма. Ченка культура комитетин пайдашзым де шыварни уявни хучынса лажа шуны синеларза юрла ялдавра шаврынчеш. Атяжухне шагомик пиде кадачи жунисине ларза гурас келетчи май келмері от паян ларза гурду. Елчик районынче түскелялин шужым фольклорушканя ченка хастарзыне пире малашне тадах тапулдарулырак ишкеме войховат парзаховардыр тезе вырысымах пачеререн дардырыш. Сужада ченка пресс-службен ертуши Зоя Яковлева хадерлене.